Orobwa kwa muretheria wa Meru TV uri na kagita gakega umbitikiria kwa gitio nkumenithura kuri kirimetha yetu ya nteto cha Meru TV ugoro ritukambita kathure Wamburugo na tukiambiria na njira tukinira kirimetha yetu ya nteto nigutwika kagitene gakangathigo nkuhachiari niboretwe gutegera ana batweje na gutigira bakubamenyera na njira mbagiru arako kwirikana society nitwejaniritie ana batweje na kuthungira muno gutegera ana bari untubutiagirite wimiario ya Daktari Laibon orokomereria gitike mujumbe kiri gishigo mbunge kia Egembe North aranande orite kinyachiari gutigira gutegera ana baba batweje batigachitonitia kiri utumiri bwanda wa chambo kita kana kiri mitigo etiagirite na nkuruki kuboria bainyeria na baba bombe kuthura bakithoma kenda bakomba gwikaria uturone bo mwandiki wetu wa nteto mukiri wa Nkonja na kurikithia nkuruki Daktari Victor Laiboni nora ni murwiriete kio yumbe Egembe North ende nombete kwithiretiri manane kuruba ikundi mwanya nteresi ndunyu natho arakibatara na baurite kwithia bakilikana kana kakaiye akwa monkatha ikana kakaiye ni kateanirwe na ende musiari nomba kwithirekelela njara na kana kaka itakara komba kwithia kakiono kinyawe na irukira ciana kawo theri nyako ikakula na mpala ikapata mno nyako na bumenye ntere mwanya mbere nara kenyengi ibakumenyerwa itu bukareka baremera na inya kana bolwa ati kithomo igantu bona yaka idia semera ciani inkuwa oni ndi example ya kithomo ni ati oni bibi ntete maishene na nyanga ngoma kwenda ndina choreba nene ni ati ndina kithomo kia heshima na iko ndire mangira thai na iko mbite kire antu betu ndibonie weru na inkua kana kakaika wati lopio kenda komba kuona kinya ari betu ba nene iba kwenda kuona antu baura riu akibori kinya thai kwina rutharura ya December na itieri ntuku intalethi nkoyomba kwithirekiriwa kabombe kwithia betara na bona kuba kolomia na kubatariria mauthuku yara yoneka kaitakara mtu itonyethia mantune ya mai ntu ana ba mantu ya nchobi mantu ya sigara na mantu ya ndawa kana mandawa ya kulevya dinu iri ntere cionthe kinya Egembe North nkuromba antu betu bamenyera na bakutwike mantu ya tukarekea na betu alafu asiari ana baitu bumbigere bubweya kenda itere kinya uni inkwenda kuinvestigate kithomo kutwike tibonga kimwe na dire skuru ilasima kithira kiki quality yoru kenda nyumene tumba kuona mainjinia madaktari abiashara banene antu ba agriculture na tumba kugere Egembe North na tuita mbere tuna wirigiro ati kiripotera Meru TV kumana tho Egembe North mbita mukiri Nkonja Nkuruki kiririboti ngene gutwika Felicity Berere orokomereria mata gitekia mubunge we kuru county ya Meru norete arito barabara dikite kigero kia form 4 gutigira bagwitonithia kana bakuthomera kosi cia cukuru cia obundi notea kenda guchukira muturire yake aria Felicity na ugite kosi yu ni gutetheria guchiandika iri njira imwe ya gukira uturo bwao arite chacha kiri graduation ere kutithikite kiri ya Best Kenya College ara mutugi wa Kiambi ari na riboti yo Felicity Nkirote Berere kumereria matagiti kia mubungu wa mwekuru kire kithurano twitite akiarekire mambura ja gwikira thumbi nkuruki aritwa 350 ba cukuru ya obundi na hote ya Best Kenya na uriti aciari omwe na aritwa gwikira moritani ja hotea ni kenda kwiguna kinya kagita karaba kethira bagitithia na mbere mathomo jao kire cukuru cia university. Kama mtoto wako amemaliza form 4 badala ya kukaa nyumbani saa hii, hata kama anaenda university, mpeleke Best Kenya College apate skill. Sisi tunalipanga kuwekwa makeup pesa ngapi? Mtu analipa pesa ngapi kuwekwa makeup? Pesa ngapi? Wengine wanalipisha 1,500, 1,000, 2,000. Mtoto wako akienda Best Kenya College kabla ya kwenda university, hata akienda kule university akuwa anaenda anapaka watu makeup, anapata 1,000 yake 2 ya nini? Ya mfuko, si ndio? Akijua kutengeneza cake anaweza kubake cake
kwa wanafunzi wengine huko university. Sometimes back cosmetology, people will not recognize cosmetology, but as we speak right now, hairdressing and beauty, culinary art are courses that are recognized and they can create employment because of the competency. So competencies are purely practical, and within the practical, we're also talking about something called recognition of prior learning, so that if come out we check class 8, we can assess you with the assessment and able to give you the certificate. The contribution of this institution reminds us that an ocean cannot exist without a river. That we need those small activities. A forest cannot exist without a tree. So ndeto ikirine John Kinoti mwerekero wa mibango lewa conservancy akinyerio batubwa mbeo mbithi witonyithana na mathomo jao bundi akiuga nthiguru nigarukite kagitanaga kana mathomo jao te anejo jari na uguni kinya kiri kuthondeka twanya twa ngugi ja nthigurune. And I know there is a lot of talk about Kenya being Singapore. I tell you, Singapore is what we are having today, where we have from the people getting the skills and going to do the transformation themselves. Tafuta ile kitu unaweza kuwa perfect nayo, watu wakujue nayo. You cannot be jack of all trades and a master of none. Sindio? Get out there, look for something that you can master. You have been given the ingredients, you are now a package. Please that package, let it be seen, heard and felt in the various disciplines ambazo mtakazoweza kuenda. And you know, if I was to encourage you with a verse from the Bible, there's a verse I love so much. It is in Hebrews chapter 10 verse 35. It says this, do not throw away your confidence, for it will be richly be rewarded. So the confidence to know you are a mechanic, the confidence to know that you're in hospitality, the confidence that you can do the nails and the hair, the confidence that you can sing and all that. You must flout out and be who you are meant to be, so that we see you, we feel you, and we move with you. But otherwise, if you came, we will not know you exist. Ni kanyambirire thira gitumira kuria aciari kumenyerana bao nikenda kwebukana na mauja kurio na andu acia kimumbere makarika jongerekete bunene aja kaunti-ini ya Meru. Hatuendi vizuri. Teenage pregnancy, watoto wetu wanapata watoto wakiwa watoto mapema sana, watoto wakiwa wachanga sana. Tuliambiwa kati ya Januari na mwezi wa 4 tulikuwa na watoto wakati ya miaka 10 na miaka 18, 4,500 ambao walikuwa na watoto. Hiyo ni kitu mzuri wazazi. Mtoto akiwa na mtoto itawezekana. Sasa na ujue kati ya hawa 277 walikuwa kati ya miaka 10 na miaka 14. Mtoto wa miaka 14 ni mtoto aina gani? Si ni mchanga sana. Sasa mtoto wa miaka 10 na miaka 11 na miaka 12 na 14 akipata mtoto, huyo mtoto atakatisha maisha yake, ndiye achunge mtoto. Kwa hivyo sisi wazazi tufanye kazi ambayo ni yetu ya kuangalia watoto wetu. Tuhakikisha ya kwamba hawatapata mimba mapema, kwa sababu hiyo mapema inakuja na ukimwi. Tumeambiwa inakuja na ugonjwa wa ukimwi na inakuja na gender based violence. Wakikosana kwa sababu hawana chochote, wanaanza kupigana nyumbani. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North-Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Na kiri riboti ingi ni gutwika muthenya jonarwa Meru General Hospital ni thiritwe na mucemanio jo munene jo kuinga mwaka haria kiri kiatho kiu ikombe biejanitwe kiri rwang'irwa ruthithitie bwega kiri ru sector ya ugima bwa mwiri haria nkuruki akiaria CCCO rungamirite ugima bwa mwiri Dennis Mugambi augite wandikani bwari tinguki kiri machibitari ni butete na mbere na bukanjiria ntuko ite ng'ani ni arana ndi mwandiki wetu wa nteto wa MC Mwitonga akurikithia nkuruki ni kiatho gikinene kiria kithithikite ndene ya cibitari ya Meru iria irigiri kwa level 6 aria CC wa cibitari Dennis Mugambi ombite kwithirwo akiuga kenda igakinyanira kwa level 6 no mwaka thirikari ikandika ariti bangugi baba ingi gintu kingi ki thirikari ri kia twambiritie na rwiro muno itugire kenda tumba gwitithia cibitari ije ya level 6 gintu kia mbere tukethwa tukiandika ariti bangugi bafia
na mumeru wonthe ware ari ibwega amenye ati igoro. County Public Service Board yetu ni ra release gintu gigoto advertisement kwandika ariti bangugi igana rimwe ria 43 bogima wa mwiri. Ona aritani ba ECD ni bombete kwandikwa nkuruki aritani 60 indi nkuruki augite kira nkwenda ku focus muno na arueje ni ariti bangugi bafia kiba mabara tombete kuthwa batu tukiandika itombete kugo tukireta neurosurgeon o mweru aja Meru Teaching and Referral Hospital. Itombete kuthwa tukireta physician na pathologist aja kuma Meru irambiria devolution 2013 kwena muntu umwe daktari abere daktari uria abatwire bagitie etagwo atia therapist oi indaktari o kuritana twana twachiarwa twana tura tutikumba kwaria tukaritano kwaria bwega tukaritano kwaria mwanka muntu tekwijete kwaria bara tuga batiaraia utwire bau batiaragia uria betagwa na Kimiru ntukumeora betagwa batiaraia but the mute okejo kethira nandi Meru Teaching and Referral Hospital aja bakethirwa antu muntu wakethwa areaja kwa safari ya chagwita ala Nairobi gochwa daktari uria ikethwa nandi daktari uandiki Meru Teaching and Referral Hospital areaja kwandika antu nontonya twe na roto deficiency baraba utwitira nguge nyana sesbeto na babange itinguge bakaigwa nyabongo banganirite rira twandikirwa mtunge no tumtu akona nafasi nye ekwetherwa ati ku overwork na nagwita nguge akiga wana nje mtu ati overwork nomba gwita nguge boega. It is no more brother keba atwe we are to itete ngwe na we and we are glad that no we getene nonto otiroto wenye mtolomba kuringira dimo no kadia no ati thina atega gwitika dimo ekuna ateka shika ero nene bonene kinyamo nene wetu hospital is no we the same very people and to be very committed and they are very ready kudikira ogwe na gukwitika dimo ekunyo baringira inyo tuko in the middle of the night bageteka na ba make sure ke wetia gekashugurikiroro tabate department yetu geja kwewa kewa nko kathenya munene wetu hospital nuntu awakete na twe hand in hand to make sure that every time twetia gento etherwaro mbere gutunenkera na no thirikari no tukugeibwega no ndo kugeibwega no tweterete dani promotions wikeje gatuma anto baigwe ibanganeri na nguge yawe era bagwita ne kwa recognized na orthopedic surgeon kanoro mbakuga daktari omindi ndio Meru level 5 hospital twende daktari omindi ndio hospitali eje enkwenda okankado monono ntobadhirikari eje yetu ya Governor Mutuma nonto natwete nafasi ya especially department yekwa no kona itoka matete ikombe narwa tugo crown wa the best department in the hospital nonto bakwetherwa itwe tweja wa mandate egwita nguge bwega chuma icionekana hospitali eje vere kethirwa chane kurita nguge kwenu na kethirwa ni mbeca ingi muntu ongaira iguru ya iria chae kuria chae yetu ni gwita nguge utemwaje weja hospitali eje erongere mbeca muko shonde akadithirwa operation ekirwe chuma na ane na chae we murire kila kitu utemwaje otonya hospitali erwa itembesha ingi mkurukie iria chae irite gavana ne abugwete njara kana atibugwete njara gavana na tugwete njara bwega muno na no tongeria bwega na itokugwa tunganiri no tutwene minister wetu aja munene hospitali na bondi bakumenya tutengio thera tukiaja wake kira tukugwirirwa mwaka jumwe as Meru Teaching and Referral Hospital jura jutigeria ntukuinkai judira no ntubwa withirwa bwa ngugio ira tumbite kwithwa twitite injega mwaka jumwe jotiri in terms of kuona aji baba inge kuthithia operation wa inyinge na inya kuoneria antu betu ba Meru meakwire kwenderea hospitali eje gukungwira ura tukugeria gwita from level 5 to level 6 Bita MC Mutonga kiripotera Meru TV.
Kiri ripoti ingine kutoka Caleb Mutethia Kibuko, MC wa municipality noritie rwangi rwandikani kwandika arimo baisindi bararitanaga kagita karia arimo bababerigiri kwandikwa mwaka twitete ni ariana ndi augite thirikari Emero igeta na mbere gukaria akariba municipality na nguko nikenda kubokeria kiweti na mbere. Mwandiki wetu wa Teto Jeff wa Gituma arina ripoti yu. Nawe Caleb Mutethia Kibuko, MCA wa municipality akiaria muthenya Jonarua na andiki ba nteto norite rwangi rwa wandikani aja kaunti ya Meru bethire bakiandika arimu ba ECD bara bethirite bakiritana macukuru mwanya mwanya kwa kagita gakaraja nyuma ya bethira bakijukia arimu ba beru iromba ria nkurombaga at a personal level na ndimu eshimu wa municipality want iki public service bond nuntu nandibetiti kwandikana kwiana bara bethirite be volunteers na ba volunteerte for the longest of time. Bamwe ba volunteerte in almost 20 years. Be volunteers, be cash workers, more than 20 years. Iromba ria kwa simple. Mbere inye wija union pandika ngugi na arua. Itu consider na bara be volunteers mbere. Nuntu union justice. Kona ni mbere inye tumike any other recruitment injero. Iringi umbikagi public service board. Na riu ni romba nkuromba. Kibara be ki department. Be volunteers bachitanirite gwitira account ngugi utheri bakiona stipends tafadhali justice ithirwa baba bawe ngugi be bambere nkumea twina ni nene mono ngugi bara bakwandikwa ba beru but ikethwa unreasonable naro twita tu recruit antu ba beru aki turi bara twitaira ngugi no tukyo barare agwa ni ara nkuruki augite county ingi ni uchithirite chikigita. It would be better neringithwa wisdom baba band ko beba mbere and then going forward to kombigo absorb beru to absorb because that's what other counties have done like Nairobi ni wira thithiri. Nkuruki Caleb noritie ngavana wa Meru akethira kigwata migwate mbundi ije ya wandikani nikenda ngugi yayo ikethire kigikanwa maturene. Municipal bond Emero ira i constituted ni nyangwa ne kurukirwe effectiveness ye tithira felt na naru itugite na itwatirite mantu mingi na ndaino ikime the governor ithirwa ine Cairo independence yo as a municipal bond ithirwa ite under any other department ithirwa igintu ki independent kiongwa na ithirwa chirungamirite na functions chayo municipal bond. So if at all na ndira nekaye wachateo ithirwa na ndini kuchilani ongwa the dream yetu kwa area ya municipal ithirwa ya city niyo ikambirira nuntu ikethwa make decisions na ina decisions chayo na planning yao as a bond. Aritie jaja riria kuriungirite pamwe bantu bagunikite na nguku kuma kiri thirikari ya kaunti ya Meru untu kinya bara bagunikite na nguku iji bonenie gikeno kiao kuthirungangite ga nguku ira twaejene na atikari bara bai bago chitumikira bwega kenda tugita mwaka 2026 kama mwaka jo twitite jwa financial year 25-26 baranka nguku ibara bombiti kumenyera atha kwi mtu wairwe nguku arega kumenyera then it doesn't show kaite tunenkira any reason enikitubati umunenkira nguku ingi atotubati umunenkira nguku buru ina about 10 of them na fortunately enough kuringa na advice that waei ndombere guchimenya cha karabu bwega na thayu njamba cheno almost 4 kilos na chionka chigochiara ankuga moradu jo twaretine Caleb Mutethia ijombe totethia maasora baba ingi ja batwi especially batoto na family nene tukatonya kigene tukate gishamba kimwe kya mwesh na turare kwa Christmas ne thangina ntobo mweshimiwa nkugibwa mono ka ture kwendelea guturetera murandi jo kinywa najo amburi ona ja sungura ona jo gintu kingi na turetere instinct gutwa mbecha nontu mbecha era weto kajukia wekira chuburiene for one day utegento umara jaro kiro rambu mara kugerera kauko motu ndikana no. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff wa Gituma. Na mureitheri ya riboti ya Jeff wa Gituma ikomba kwithirwa igitwa kanya gakunogoka na nkuruki gukunda tuji ndi nchokeretie na nteto ingi ukerukira mitambo.
Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Yasa, odi anto meru county da Kanithi County, Isiolo County na Kinyambu County ntore dio cionda ciithire kiretie ituri bionde biande bira bimagaruo kuja na ntato sire na mureo tamatanta jama sono jagi empeke oke atia we ukwenda kwethira oina mantu kwenda kumenyithia ntu nukwenda track kana ngare arudisho aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo anto bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwo kwenda kugire skuru yaku gwo kwenda kuthia road show kana kiatho kira kionde kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinyawenda tukwejania mona mugi kana na MC sound irere aja nire tionekete kaire kuma ndiguro rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banu mwanga gucoka kwa Jesu runguro eria iguro na matu na kinyamanga nyoni na ndenjo mo gutoneka engeta eje Thimo namba 0725 170 744 withiro gicigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawina kiatho aunja ni oturi turakue na goe taritho na gutu nini wewe turekane. You can read about it in the Daily Express. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigwa waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ippms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja.
Tũramũrĩithĩria nũntũ bagwĩta na mbere na kũrũmĩrĩra nteto cietu kana gũtegera station ya Meru TV. Tũgĩta na mbere na nteto cietu nĩ gũtuĩka Bishop Nicholas Mwathi Kanugu ũrũkũmĩrĩria mata gĩtĩ kĩa MCA wa Ndia Cia Kariga na kĩrĩ kĩthurano kĩojete kĩa mwaka wa 2027 na chũmĩrĩtie na kũmeneria MCA wa TRU ũrũkũmenyekana ta Kinyua ZDM nũntũ bwa kũjukia mirandi etiewe na kũmĩthia yawe ni arĩa akĩaria Kanugu haugĩte na ndaretete na rũkũrĩtie tractor ĩragatigĩre kũrĩma barabara cia Kariga akiuga nĩ ũntũ burabatere kũthurabwo kĩthithwa kana murandi jurabatere kũthithwa nĩ Kinyua hindi na remi kũjũthithia na arĩa nkũrũki ameneretie ũrĩri bwa rũjĩrwa ni Wasco akiuga ũriti bwa mbechi ni buingĩte kana ni bũkĩrĩte mũno arĩa nkũrũki akũrĩa thirikari gũtonyera na gũtigĩra ekũthiria thĩne nkũrũki arĩtie mantu chacha kakita karago kari mathikone ja Rafael Nyaga rũtere rwa Nkarini wa Ndia Cia Kariga. Mwandĩki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna na gwete riboti Mũsiasa no ũrũkũmĩrĩria mata gĩtĩ kĩa MCA wa Ndia Cia Kariga kĩrĩ siasa cha mwaka wa 2027 Bishop Nicholas Mwathi na ringi akĩmenyekana ta Kanugu na ameneretie na sindani bake bagĩsiasa bara bagũtũmĩka kũmũthomia ndeni ya wandi ĩno. Tũrethi na roke ũguo muntu akagũrwo ũmwe na tũbeca tũnini ngiri 10 itanywe China mandacho kerwe ndio kerumanga Kanugu kiugaga na tathoma na nkarĩni ĩtikũmwenda antu bakarĩni kabura ndegire ndamecheri wakuthi ae kana ali buko nambenera ukarangareni mukanengera kura tukarani kareni. Yes. Bishop Mwathi akĩrindĩra rũgũte MCA wa Ndia Kinyua ZDM ikĩrakuga na gũkama na mũthara gwene akiuga rwa maragita marara tetherio ngavana Njoke kũromba kweni wezi magũkinya wa Ndia Cia Kariga mathombete gwake. Twari Nairobi kwa mtu wetu wa William Ruto ngavana Njoke support kũromba ndamu ya Kithino ndamu kenda rwero rukaho kuruntukura rwero ya Rwinge na choka support kuromba matrakta kwa NYS na marakta moi maretirwe wona kirakta ikurima goko kiandikitwe GK kirombeto mtoto wa Gavana Njoke na Bishop Mwathi kiaretwa kiri mtu kiri ajumbe ba county kiaretwa anda mtu wetu wa Susan Mwindu kiaretwa na mtu wetu wa Itonga Murugara kiaretwa na mtu wetu wa Gatata Mwenda ibo bathuretwo bathiũkaria national government. Yes. Tuthurete ZDM Mwathi kũrũgamĩrĩra Kadwana akarĩtia antu Cia Kariga ward wewe kenda uturetera tuonie marakita ma county government na turetere mbeca cia county government na turetere bazari cia county government na tio tweneria na mwethera churerete kiragita ndombete Nairobi twena Gavana Njoke nkamũtũgũrũkia ku mũkondomia rotha mũtũgũrũkia ku ndietegeria aromba kura na ndaro cia mbũri cia we ciakwa no ndatiomba wekera ndaro cia mbũri ciakwa mũbukoni arabu athikwĩra antu mama rakita ndarutire Nairobi. Ni moto si moto ni fire si fire. Nĩararutĩte mũkana mũritũ kĩrĩndĩ na nyagia barũjĩrwa ni Wasco ikĩrakuga ibako thĩinĩ na kũnyamaria arĩmi wa Ndia Cia Kariga na njĩra ya kũbetithĩria magũri ma rũjĩ rũrũ. Rũjĩ rwa ni Wasco antu bara bakũrĩia antu rũjĩ goro bamenyage ndabekĩra mũgongo na ara tukathi kũgwithania nabo mantu matige tataĩ no tũrũjĩ yumoyo wewe tongu no aturuinge tukagura mang'oĩ tukagira gathaga na tukija kwibanga so berwe bamenyere kwinyeria antu na rwirwa ni Wasco chuma iko kwa nini. Bishop Mwathi arĩtie mama kĩrĩ mathiko ma mũtũtĩkĩra Fero Nyaga wa Kabete Ntũranyaga Ntundu Nkarĩni wa Ndia Cia Kariga arathũchĩtie kanyaga gũgũtetheria ikundi akiuga bwega kwĩthorwo kũrĩ na ikundi bya mathiko matũrani birĩa bigatetheria igitarĩra kũmĩra thĩna ta ino na cingĩ. Gĩtũmi kĩrĩa gĩgũtũma menda ũteithie ikundi kidogo na kanyamũ kanini nĩngwenda gũthikĩria ũkaya kwĩgua ti kanisa na ikundi na atũri mũndũ kĩatho gĩkĩ bwe no twagete gũkagĩria barabara na ndĩ ũrona wagetetie bwego ende ndabanga support ikundi bikena bigateithagia ntũra ĩno na baromba tethi ikundi bwa support kuma wa Ndia Cia Kariga gĩcigo mũnge kĩa Tharaka ngĩripotera Meru TV rĩtũ Kambĩta Ndagara Waiguna.
Na ngoroki murithi ya tugite na mbere na nteto chetu no gutwika kariba shauri yako kuma mutindo ja kangangi ibachumirite na kurita mararamiko jao iwagibu karia araba ugite wamba ibuingite na ko eje wamba ibuingite turari waraba kiaria nyuma ya nyomba ya nteto ya Meru TV kumuriko onto bobo bonani teoria wamba bo bonangite intopia na kwenyangia kwenyangi intopia wakiuka na nde parino what twena police post inya na police station yere kawaida police bango yaone wete mbecha mwamba yaga ntwendi abanangira mbecha utumba ikiripoti tena mbecha waandikirwa mbecha iromba ryaku ni ririko bwana Mwithimbu commissioner ategere onto bou na ito kuromba police baba na ngokia miaka 3 baita transfer kenda tumba kwa viungo bwega bonge ni ati njaeje tutongeretwe utongeria ntona kuma mbirombwa twathamira 1981 na kuthamira 1981 itwaina utongeria bwega njae twaina kamete bathatu kamete ya health kamete ya security ile tongeretwe ni area manager na kamete ya plot funjiro chiombe non tubaritani non tuwe mukamete ukali ritani ile itekaitwe njirara ya era ntubeto wathirikani ni weke ritani kuko metu ichaure no kwa shauri yako ya era mwito itegera maika ya kugerwa marina ya antu na maratasi kinya kwena bioro muntu arumara nyomba kagera ome non tote kamete ya otheru achama na jo jumaine bakaegera kunde na bacha curate bategera naitwa akiri muno lakini ande itareo kinyaura kinya na manda masi atarodha ataritaya itwakare ya na batena achiari itwakwererwa na achiari betu kuito kuromba thirikari itutagere boya batu njetu ina mpara mono ntura inge kioro kya mbere ini ndakete ita municipal council umeru ndaingwe waka ande kirabyo mirango embao ni ekoro mukora yomo yeta kwendia kekera kinemunya tweta korera muloke munya kegro mirango embabati na kore mirango chuma eta kwendia no kamoria na totena security nege kina kiona launa ngire mirango kenda aliteta kwendia no tukarere tutamulilia nani manda mumase alienda ile MCA tulikuwa naye anatotea alienda sasa tunakaa kama watoto wa yatima itokomea baba kunanga bioro itokomea baba koitanga nyumba chiza nkuburi baba kora antu nyumba chantu nyumba za mama bakora mabati baeta kwendia lakini tutamwambia nani kwa ya security etongeretwe ne county commissioner na ripoti yetu amwete last week Alhamisi ntongerete ntima isi bunge la mwananchi na ndio mwa tongeretie security Bwana Mwithimbu no mbeta kuthithia research na menya enyangia ibangana bari ndene ya shauri yako enyangia ne 3/4 ya ndo babaliku kuitwetegererwa bioro itutegererwa otheru tubarabora totwenjwe ndo kinya nyumbere ka chima moto tona kurukira haya kogweta kwa shauri yako na ni shauri yako.